Baranzu San Shima Senator Barisa Kaka Shehu Konga done Konga ulan shafallin bama ta naso suro government housing she jaman dero firiji shiro gip freezer sende samzina na landazi keke na fe jamaro samzina injin nyete jamaro samzina kuruson injin kwatarai jamaro samzina moto done shiro kurkura sende she jama me wuro samzina kurunarin da zai de walter jamaro kareren zan kungna naira maumeu gina zina barisa kaka shaudu yayi awai barisa kaka shaudu shi shiro awodo ne next level guzain made alwariye sharuwe lahari kabute kamnya wajanya surin san Nigeria ma Borno ma adi barisa kaka shaudu guzain television ma ngilar wago ne wuro zuwa ne dina ya suru zuwa ne wuro san barisa kaka shaudu ya suru alhamdulillah awodo ne senator de daw bulay rogulte ba barisa kaka shaudu suro lakal gamande ne allan andero sola so sadu pizna kila duri chituburi ne chizu dazna awogulte ba kamande alanya banazu alanya sira barisa kaka shaudu san yutande suro bulairo kamuso konga soro kari asanya ishe karasamzuna a oshiro gulte ba alasha sira alasha kwalto san hon barisa kaka shaudu nzundu amundu adone she gozna zauro faidajin na kara jama'a putala kirmain suro lewaro